Hagajing lakai T20 World Cup happening ke UAE, Persia ke Afghanistan. Apa pai syang ke jing lakai ke Afghanistan kalau khor ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke UAE da sun weekend. Bad gane ke deru ke jing job baning kong jong ke Afghanistan. Hagane ke jing lakai World Cup bentau senam. Hagajing lakai happening ke England, Persia ke Italy. Hagane ke jing lakai ke England kalau khor ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke Italy da arpew sauron. Baleng bagane ke jing job ke England. Kaliok benrung syaka Super 8. Hagajing lakai hapring ke Sri Lanka, Persia ke Australia. Haba pai syaka ngajing lakai ke Sri Lanka kalau khor ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ke Australia da pra weekend. Badhaga ngajing lakai orang tit jong ke Sri Lanka unisanka. Ulala ban kamai ke Sparron. Baleng bagan ngajing job ke Sri Lanka kaliok benrung lupa syaka Super 8. Kan baga Australia kalak bendurung syaka Super 8. Hagajing lakai Indian Super League happening ke East Bengal, Persia ke North East United. Hagajing lakai ke East Bengal kalau khor ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ke North East United dan Lailanon. Hagajing lakai AFC Champion League Elite happening ke Al Hilal, Persia ke Al Weda. Haba pai syang hagajing lakai ke Al Hilal kalau khor ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ke Al Weda da Arla Kawai. Hagajing lakai Serie A happening ke Cagliari, Persia ke Lecce. Hagan ngajing lakai ke Lecce kalau khor ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ke Cagliari da Arlanot. Hagajing lakai Ligue 1 happening ke Lyon, Persia ke Nice. Haba pai syang ngajing lakai ke Lyon kalau khor ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ke Nice da Arlanot. Hagajing lakai La Liga happening ke Girona, Persia ke Barcelona. Hagan ngajing lakai ke Girona kalau khor ke nam job. Hadin bakalala ban pelim ya ke Barcelona da Arla Kawai. Baleng bagan dengan 6 rem ke Barcelona kalau du ban kiu sya ke kerdan ke bringkong hakami ken point aga ba ke Real Madrid ke bad ya ke kerdan ke bringkong bad ka tam ar point ya ke Barcelona ke bad ya ke kerdan ke ba ar.